Tunkar pathiani khan khamrang VC te chuan ram chunga silai ni ramwang aizol phun chunga chengni in soi te chuan man Nimin Khan Senior CMO Office Chamber Kolosipa Dr. Arkel Thamwana Senior CMO Dr. Sai Ching Pui Sai Lo Deputy CMO le Kolosip District Chunga CHC le PHC Medical Officers ten meeting nei ani School Education Minister Dr. Vanal Thanan Paul som exam zone athil fel hel deu chung changa MBSC in FIR an thelu ti soya chumi yang chuan zer te tu suspend tak chu zel kalangai pha ti soi Clear tu te chibai ule Noel Vanal Ruat Pui kani a chanchin tharingai thlang Dakar somni political ta chung khan supply department check gate wiring te kal tlangin Mizoram mi puite ni din mamo thanem takaluta hengzinga hiam bu 5 quintal sang khazanga somni pali point panga bial alu quintal zaruk pani purun quintal zare som thum panga dal quintal zasari somruk chini quintal zare somli Acha quintal zathum le pani le maida quintal sangni som pali baka tel chi artui le amul enge moza ta tel POL hi diesel trip som thum pali som thum paruk le petrol trip som pakwa aron luda erong bona gas trip som ni ron lu zinga mizo fet kolasip tan trip khat aron lu tel bokani Tunkar pathiani khan khamrang VC da cho anram chunga silai ni naramwak aizol phunjonga chengni in soi ti anman Tunkar pathiani khan khamrang VC da cho anram chunga silai ni naramwak aizol phunjonga chengni in soi te anmana an kutatang hian airgun pani baka anram saka thlak theilei pali le sawa pakhat anman de chunimin khan forest department kuta an hlan ngalani Forest Department na changa thudon danin heng silai nei tu tele ramsa kap tu te hi office in lan tura ko ania atul danang zela an chunga action lak chunjom zel tum ani Nimin Khan Senior CMO Office Chamber Kolosipa Dr. Arkel Thamwana Senior CMO Dr. Sai Ching Pui Sai Lo Deputy CMO le Kolosip District Chunga CHC le PHC Medical Officers ten meeting nei ani Hehuna hian IPPI review NCD 100 days campaign on cancer screening le TB free village chungchang te review ani TB free village le presumptive test nei tamatul dan te soi hawani boka TB umbo tumani awangin village level atanga TB free malakna nei ania kumsang ni somni pathumatan Kumsang ni somni pathumatan TB free VC turin VC som paliten claim an submita ending na pozo fel nito in wall TB days March ni somni pali sang ni somni pali alom man hisem ani donani TB muchuak tam tur chuan test nei tamangai thu soilan ani a VC waisa test ngai zat target siam te phangai turin malak chunjom ni se target khum ngei turin senior CMO hian acha bokani Cancer Day February nili den chanadiyo letter an muangin 1000 women cancer screening nei tur chungchang rel hawani boka sumlo lu tur nga alani awangin screening nei tur bungrua te state lama tanga lo thleng tur an ngak bokani karle lama chuan bungrua le sum na thona tur nen nei theibe sein mani bial chemo report le female population te in pelote Inzir chiang turin anin cha bokani ninga thathum sang ni sommi paliya tanga zengshi umbo be pui IPPI nei chungchang palak na te an soi ho boka no pangkum nga noilam sangria zakwa som panga vaccine pe kan ni a target beneficiaries hi sangria zathum somriat pakwa ani a target hi za parukin an khumani School Education Minister Dr. Vanal Thanan Paul som exam zone athil fel hel deu omchung changa MBSC in FIR an thelu ti soya chumiyang chuan zerte to suspend tak chu zela kalangai pha ti soi Voin Assembly budget session zone le chana huna member te zone le zobel na te changin School Education Minister chuan Paul som exam zone chungchanga fel hel deu omchung changa meeting an nei jing hle ti asoya department in mopur na alak thu te sarkar na thokin ati lo turati awangin he thilawang hian ma an lak thu le chui chia na ngai don awangin lo chori ro setia ma an lak thu asoi
Minister hian department in ma alak chuan MBSC lampu in dan angin man la tia FIR an the luta thilpoi tak chu session ja chalo alo omrem chan lo awangin suspend ta khizela akalangai pha apoi ati thu soya chiang zo kin thilom dan al hriat theizel be sei ani thu soi bok hun local le tura a him zok na question set na hmuna CCTV da ani to don ti asoya zirti tu te an swal do ne kanveng run do na ti na lam ni lovin mishing kan ni a ti fulo palte om thei ani ati a hetianga hian inzirzel ngai kan ni a insiam remzel ngai ani awang ani thu soi IR Battalion din chu Mizoram in ati swalian puyani ti Chief Minister Pural du Omana soi Assembly session nei me ka Chief Minister chuan IR Battalion chu Mizoram ta anilawa Mizoram thunhwai om anilau ti soin sarkar lei puin du adu huna atir chwa chin ani ati Mizoram pona antir chwa po in an hlo le an sen so zongzong state sarkar tum fek ani a mi state police tour State dang police tour Mizoram sarkarin atum kep ani ringota a thak takzet ani ati sarkarin alak hun lain state sarkar hnuai om tur Mizo Battalion tin turin norma se a hun lai thunei tu ten police an mi te thuncha ka wangin antil tlang lui tlati soin tuna hian mi fashion and call angin mi fa an som reng ati a ti top ani thei to si lawa apoi takzet ani ati Vinkan Chief Minister Pural do Omachon Assembly House CM Recess Room Mizoram College Teachers Association try to tekoma an har satna te ngai thak sak Chief Minister hian sarkar in Mizoram Education Service siam atum thu le until thlen te chu mithiam zok te nena an lo zir chian tur thu ashilani MCTA try to te hian sarkar thar chibai book pa in an pol khom puin alo rel to thil poi mo te anena an thlen ti an soya ramma mo mila UGC danang thapa zirti tu lak direct recruitment zel tha an ti thu thlenin zirti tu chang tam lutuk chu thalowa an sia thu le hei hian higher education quality at chiania an ngai thu Chief Minister ne na hian an soya kan chalai le khathiam berberten college zirtir tu ni an chak lo pha deu ni in kan ngai ani anti hengba ka hian an kai sana thilte an zinga senior deputy department lama om ve tha an ti thu te pension an tama wanga zirtir tu lak bela chul thu te le thil dang te an thlen ani MZP General Headquarters Advisor and Extended OB meeting to in Khan Chukhoma India Citizenship Amendment Rules sang ni sommi pali ni minati chwa chungchang le Aizawl Municipal Corporation noya nalak dan diklo chungchang anrel MZP President pu HLL thiang hlema chuan meeting he kai shuaya AMC noya Geologist Pathum le Urban Animal Husbandry and Veterinary Officer, Junior Engineer le Assistant Account Officer pakhat cheu lak dana dan kalathil ti om nge niin an shia a indu sakna ne na heng na poi mo ta khilak nge nia an shia thu an soi MZP chuan he na la tur hian danangin advertisement chua ani lo ba ka state sarkar phalna in an lak shiat ani lo thu an soya danin a soyangin MPSC emo MS SSB kaltlanga lak anilo bok ni inan soi hewang hian heng na lak dan diklo hi MZP chuan tungkar chung march ni som pangaral ma ngeya su turin AMC ho tu te an ngen ani Citizenship Amendment Rules sang ni som mi pali ni min ni som pakhat march sang ni som mi pali ati chwa chu Northeast Students Organization neso in tun ma atanga adodal to ani awangin Northeast State tina a order copy hal turati angin MZP chuan Citizenship Amendment Rules sang ni som mi pali copy chu MZP pisapui kota an hala order copy hal na hian neso Vice Chairman Ricky Lalbiak moya le MZP shwai tu te an telani Kazong ka chan sin tharani a clear tu te in zawai mang tha ule